ሰላም ተማሪዎች እንኳን ወደ ብርሃን አካዳሚ የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምናየው እንግዲህ ለ12ኛ ክፍል ኢንትራንስ ኤግዛም ሊያዘጋጃችሁ የሚችሉ የእንግሊዝኛ ጥያቄዎችን በጋራ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሮ እያልኩኝ ወደ ጥያቄዎች ሄዳለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ question number 1 says if I blank about the meeting I would have attended it. A. Knew. B. Had known. C. Know. D. Have known. So, what is your answer? If I planned about the meeting, I would have attended. A. Knew. B. Had known. C. Know. D. Have known. So, this is conditional sentence. Conditional sentence ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ሜን ክሎዝ ላይ የተሰጠን ሜን ክሎዝ ላይ ሳብጀክት አለ፣ ውድ አለ፣ ሃቭ አለ and we have that is v3 አለ ማለት ነው። ሶ ምንድነው it is type 3 conditional sentence ይሆናል ማለት ነው። ሶ type 3 conditional sentence ከሆነ if ክሎዝ ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው? past perfect tense ይሆናል ማለት ነው። ሶ ከዚህ መካከል past perfect tense ይሆነው ማለት ነው be had known ይሆናል ማለት ነው። ሶ if your answer is b you are right b ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ neither the students nor the teacher are aware of the change. M, where, B, A, C, is, D, have been. የምንድነው ደግሞ subject verb agreement question ነው ማለት ነው። ስለዚህ neither the student nor the teacher blank aware of the change. ስለዚህ where ይላል፣ are ይላል፣ is አለ፣ have been ይላል። So what's your answer? question number 2 ማለት ነው ያለን። So ምንድነው neither ነው። that is neither ነው። ይሄኛው neither ነው ካለ the verb agrees with the closest subject ስለዚህ ምንድነው ቲቸር የሚለው ሳብጀክት አለ፣ ስቱደንት የሚለው ምንድነው ሳብጀክት አለ። ይሄ ምንድነው ፕሉራል ነው፣ ይሄ ደግሞ ሲንጉላር ነው። ይሄ ምንድነው ፕሉራል ነው፣ ይሄ ደግሞ ምንድነው ሲንጉላር ነው። ነገር ግን neither the students nor the teacher are aware of the change ነው የሚለው። ስለዚህ closest to the subject ማለት closest agrees with the closest to the subject ነው። ስለዚህ the verb agrees with the closest of the subject ነው። ስለዚህ closest subject ማለት ይሄ ቲቸር የሚለው ማለት ነው። ሶ ቲቸር የሚለው ምንድነው that is singular ነው ማለት ነው። ሲንጉላር ማለት ነው። ሶ the singular subject singular verb ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ ማን ይሆናል ማለት ነው? መልሱ is ይሆናል ማለት ነው። neither the teacher nor the student ሆኖ እንደሆነ ደግሞ ማን ይሆን ነበር? are where የሚሆን ነበር ማለት ነው። ሶ ከዚህ ጋር ነው አግሪ የሚያደርገው the closest subject ነው። ከብላክ ስፔሱ closest የሆነው subject ማለት ነው ቲቸር ነው። ሶ ቲቸር የሚለው singular verb ስለሆነ it takes a singular verb. So our answer is what? C ማለት ነው። C ይሆናል ማለት ነው። Okay. Question number 3. What is number 3? Hardly blank the station when the train left. A. I reached it. B. Had I reached it. C. I had reached it. D. reached I ይላል። ሶ ምንድነው እዚህ ጋር ደግሞ hardly የሚለውን ነው በማየት ጥያቄ የምንመልሰው ማለት ነው። ሶ hardly የምንጠቀመው መቼ ነው? ይሄው ጥያቄ ማወቅ አለብን ማለት ነው። ሶ hardly blank the station when the train left. A. I reached it. B. Had I reached it. C. I had reached it. D. reached I. So that is hardly used for past perfect tense. You know that is the past perfect tense with inversion. So we have two types of that is past perfect tense. Had I reached and I have reached is the two types of the past perfect tense. But among the two given past perfect tense, the first is underversion. It is inversion. Okay, that is had. We have the subject and we have that is V3
or that's the past participle. So hardly is used for past perfect tense with an inversion. So ምን ይሆናል ማለት ነው? Be had attitude ማለት ነው። Be had attitude. Question number 4. No sooner blank the speech than audience applauded. A. He finished it. B. Had he finished it. C. He had finished it. D. Finished he. So what is your answer? Actually, no sooner have the same function within the word as hardly for that's the perfect tense and within for inversion. Yes, no sooner, no sooner. Look, no sooner የምንጠቀመው for past perfect tense. Past perfect tense with inversion. So ምን ይሆናል ማለት ነው? had finished ይሆናል ማለት ነው። So B is the correct answer. Question number 5. The committee plan divided in their openings. A is BR, C was D has. So what's your answer? Put your answer in the comment section. The committee plan divided in their openings. A is BR, C was D has. So what is your answer? So the committee is it is a collective noun. Okay, a collective noun. Noun and use it for plural. So B is the correct answer. Question number 6. By the next year, she blank her here 14 years. By next year, she blank here 14 years. And work is B work it, C would have worked, D has worked. So that is the next year. By next year. By next year. So ምንድነው by next year የሚለውን የምንጠቀመው መቼ ነው? future each ጥያቄ ውጤት ቀን በዚህ future perfect, you know, future perfect tense. ለfuture perfect tense ነው የምንጠቀማት ይችን ማለት ነው። So by the next year, she blank here 14 years. So work it, will have worked, D has worked ይላል ማለት ነው። So C is the correct answer. That is C. Question number 7. Scarcely had he arrived, it starts the raining. A, then B, then C, when did that? Scarcely had he arrived, it started raining. A, then B, then C, when did that? Okay, scarcely plus had, you know, had plus subject plus V3 plus pen. Pen የሚል ፎርሙላ አለ ማለት ነው። Scarcely plus had plus subject plus V3 plus when አለ። So in short our answer is what? pen ይሆናል ማለት ነው። Question number 8. The book is the well written blank. A, isn't it? B, doesn't it? C, wasn't it? D, isn't the book?
So what is your answer? This is an tag question. Tag question. Tag question. tag question ይባላል። ስለዚህ the book is well written. So isn't it ይሆናል ማለት ነው። isn't it ለማረጋገጫ the book is well written. Isn't it? Okay, question number 9. I wish I blank speak French fluently and can be could see where they may. I wish I blank speak French fluently and can be could see where they may. So what is your answer? So after wish after wish, okay, after wish we use it simple past, simple past verb or simple past tense or verb. So ምንድነው እዚህ ጋር ዊሽ አለ ዊሽ ካለ ምንድነው ቪቱ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ቪቱ ማለት ነው ዛት ኢዝ ቨርብ ቱ። ስለዚህ ዊሽ ካለ ሁሌ ምንድነው ቪቱ ነው የሚወስድ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ማን አለ ሜይ አለ ቪዋን ነው፣ ዊልም አይደለም ፎር ፊውቸር ነው፣ ኩድ አለ ካን አለ የቪዋን ነው። ሶ ይሄ ምንድነው ቪዋን ነው፣ ቪዋን ፕሬዘንት ነው። ይሄ ምንድነው ፊውቸር ነው፣ ይሄ ደግሞ ሜይ ፕሬዘንት ነው ሁሌ ያለ ነው። ሶ ምንድነው ቪት ያለን ማን ነው ቢ ኩድ የሚለው ማለት ነው። ሶ አወር አንሰር ኢዝ ዋት ቢ ማለት ነው። ቢ ይሆናል ማለት ነው። Question number 10. Not only the players but also the coach blank excited and where B R C is they have. ምንድነው subject verb agreement ነው። ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር players አለው we have two subjects that's the coach and players within not only. You see, not only the players but also the coach blank excited and where B R C is the hub. ስለዚህ not only in subject verb agreement rule, not only the verb ምንድን ነው የሚለው in subject verb agreement rule the verb agrees, that is an agreement, agrees with closest to the subject, closest of the subject. So ምንድነው we have and players and we have coach, so that is the closest to ማለት ነው coach ነው። So it takes the singular verb that is easy ይሆናል ማለት so C is the correct answer. Question number 11. He behaves as though he blank everything and knows they knew see know they know. So what is your answer? By remembering that is the usage of as though. ሰዎችን as though በማየት ነው ጥያቄ የምንሰራው ማለት ነው። He behaves as though he everything know knew know and knows they knew see known the known know knew knows. So as though የሚለው ነው የምናየው as though takes past time
ፓስት ቨርብ ምንድነው ፓስት ቨርብ የሚመስለው አዘው የሚለው ሂ ፓልስ አዘው ሂ ነው ሲያደርግ ሁሉን ነገር እንደሚያውቅ ምንድነው አክት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ፎር አንሪል የሆነ ኮንዲሽን ነው አንሪል ኮንዲሽን ኢን ዘ ፓስት። ስለዚህ ከነዚህ መካከል ኖ ሳለ ይዋል ነው ማለት ነው። ሶ ቢ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። Question number 12. Had they left earlier, they blanked the flight. Had they left earlier, they blanked the flight. And wouldn't miss B, wouldn't have missed C, will not miss D, he didn't miss. So what is your answer? You know, had they left earlier, they blanked the flight. Wouldn't miss, wouldn't have missed it, will not miss, and didn't miss. So we wouldn't have missed it is the correct answer for this blank space. Question number 13. The police blank investigating the case. The police blank investigating the case. A is B, R, C was D has. So what is your answer? What is your answer? The police blank investigating the case. So the police is takes the program. Okay, it's for plural. So B is the correct answer. The police are investigating the case. Okay, it is used for plural. Normally it's the pronoun. ስለዚህ ማን ይሆናል ማለት ነው? B ይሆናል ማለት ነው። Question number 14. She would rather you tomorrow. Come, came, coming, we can. She would rather you can tomorrow. Come, came, coming, and we can. Yes? So ምንድነው እዚህ ጋር that is would rather, you know? ምንድነው እዚህ ጋር would rather uses past tense for preference. What is preference? ስለዚህ ምንድነው past tense ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። ከዚህ መካከል ከሚሚላል V1 ነው that is ይሄ ምንድነው V1 ነው። ይሄ ምንድነው V2 ነው። ይሄ ምንድነው ing ፎርም ነው። ing ወይም continuous ነው። will come ደግሞ ምንድነው future ነው። that is future ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ came የሚለው ማለት ነው came ይሆናል ማለት ነው። B is the correct answer. Question 15. Little blank about the surprise awaiting him. A, he knew. B, knew he. C, didn't he know. D, he didn't know. So what is your answer? Yes. So ምንድን ነው little at the beginning ወይ መጀመሪያ ላይ ከመጣ causes inversion ስለዚህ ምንድን ነው
ሊትል መጀመሪያ ላይ ከመጣ ኢንቨርዥን እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ኢንቨርዥን። ስለዚህ ነው ሂ ዲድንት ሂ ነው ሂ ዲድ ነው ይሆናል። ስለዚህ ምንድነው ከዚህ መካከል ኢንቨርዥን የሆነው ማለት ነው ሲ ነው ማለት ነው። ሶ ሲ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። ዲድ ሂ ነው ይሆናል ማለት ነው። Question 16. The proposals require that every member blank present. A is B with C B D being. The proposal requires that every member blank present is with B being. So what is your answer? So ምንድነው require verbs after verbs like require, incite, demand and suggest ከመጡ ምንድነው uses base form ነው። It uses base form, you know, that's the base form. That is the base form. That is for. ስለዚህ ማን ይሆናል ማለት ነው? B ይሆናል ማለት ነው። B. Question number 17. One of the boys who blank absent has returned. A, where, B, was, C, are, D, have been. So what is your answer? ምንድነው one of የምትሉት ቃል that is one of used for singular, you know, singular ለሲንጉላር የምንጠቀመው one of የምትባል ብቻ ናት። እዚህ ጋር ማየት ያለብን one of the boys ነው። ከቦዮች ወይም ከወንዶች አንዱ ማለት ነው። one of the boys one of among ከብዙዎቹ አንዱ ማለት ነው። so it refers only one person. One of the boys who blank absent has returned. So ምንድነው አንድ ሰው ነው። ከቦይስ አንድ ሰው ስለሆነ ሪተርን የሆነው where plural ነው፣ are plural ነው፣ have been plural ነው። so the remaining singular is what? Was. So it is the correct answer. Question number 18. The more you practice blank you become. A, best, B, better, C, good, D, well. The more you practice the blank you become. Best, better, good, and well. So ምንድነው ምንድነው ኮምፓራቲቭ ነው እና ታዲያ ኮምፓራቲቭ you compare one from the other. ስለዚህ ኮምፓራቲቭ ስትራክቸር ነው ይሄኛው ማለት ነው። ዘማወር አለ so ዘማወር ከተባለ within better ጋር ነው ማለት ነው። better. So B is the correct answer. Question number 90. He denied the money and still B stolen, C still stealing, D to steal. So what is your answer? He denied blank the money and still B stole, C stealing, D to steal. So ይሄ ምንድነው? ቢቱ ነው። ኖርማሊ ቨርቡ ማለት ነው። ቤዝ ቨርቡ ማለት ነው። ዲኤኒ ነው። So ዲኤኒ ፕላስ what? ፕላስ ing ፎርም ing ፎርም ነው የሚወስደው ማለት ነው። ስለዚህ ምና ከዚህ መካከል ሲ ስቲሊንግ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሲ ይሆናል እሱ ማለት ነው። Question number 9. Each of the candidates blank interviewed. Each of the candidates interviewed. Where, have been, was, are. Yeah. So what is your answer?
ሶ ምንድነው እዚህ ጋር ኢች የሚለው ምንድነው ዩዝድ ፎር ሲንጉላር ነው that is ሲንጉላር ለሲንጉላር ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው። it takes a singular verb ማለት ነው በያለበት so each takes used for singular verb so where የሚለው ፕሉራል ነው have been የሚለው ፕሉራል ነው are የሚለው ስለዚህ the remaining one is C was so C is the correct answer. Question number 21 that is 21 one. Rarely such a beautiful sight. Rarely such a beautiful sight. A. I have been. B. Have I seen. C. I saw. D. Sabai. So, ምንድነው rarely. 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 Use it for past perfect tense. You know that is the past perfect tense. Perfect tense with inversion. ስለዚህ ምንድነው የመጀመሪያው I have seen የሚለው ምንድነው that's past I have actually it's not for past perfect and present perfect ሊሆን ይችላል mostly for past perfect tense ነው present perfect መሆን ይችላል ስለዚህ I have seen እዚህ ጋር past perfect and present you know present perfect tense ማለት ነው ስለዚህ I have seen የሚለው ምንድነው present perfect tense ነው have I seen የሚለው present perfect tense ነው I saw የሚለው simple past ነው saw I የሚለው ምንድነው simple past ነው ምንድነው እነዚህ ተመሳሳይ ናቸው simple past ወይም ፊት ናቸው ማለት ነው simple past ናቸው እነዚህ ደግሞ ምንድናቸው present perfect ናቸው ሁለቱም ማለት ነው so ነገር ግን I have seen and I have I seen ነው I have seen አለ subject plus have plus v3 አለ እዚህ ደግሞ have አለ subject አለ ስለዚህ ምንድነው ኢንቨርት ሆኗል ይሄን ሁለተኛው ማለት ነው ስለዚህ ሬል የምንጠቀመው for present perfect tense and past perfect tense with inversion invert የሆነው ማለት ከዚህ መካከል have I seen ማለት ነው so ይሄኛው ይሆናል b ማለት ነው so b is the correct answer 22 if she blank harder she would pass the exam and studies b studied c had studied d studied So what is your answer? It is conditional sentence. ስለዚህ ምንድነው that type 2 conditional sentence ነው type 2 conditional sentence አሁን if clause ላይ አልታወቀም verb main clause ተሰጠናል she would pass exam ይላል የምንድነው type 2 conditional sentence ነው main clause ነው የምንድነው main clause ነው ይሄ ደግሞ ምንድነው if clause ስለዚህ in main clause ላይ subject plus would plus v1 ከመጣ ምንድነው type 2 conditional sentence ነው main clause of type 2 conditional sentence conditional ስለዚህ main clause ላይ subject plus would plus v1 and type 2 ከሆነ if clause ላይ v2 ይሆናል ማለት ነው if clause ላይ ምንድነው የምንጠቀመው v2 ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር v2 ነው የምንጠቀመው ስለዚህ studies የሚለው v1 ነው studied የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል so b is the correct answer 23 the news blank surprising and are be where c is the happy so what is your answer so
እዚህ ጋር ምንድነው ኒውስ የሚለው ማለት ነው። ዘ ኒውስ ብላንክ ሰርፕራይዚንግ እዚህ ጋር ምንድነው የተጠየቅነው ኒውስ የሚለው ፕሉራል ቨርብ ነው ወይስ ሲንጉላር ቨርብ ነው የሚመስለው ነው ጥያቄ እንትን ለማለት ነው ለማሳወቅ ነው ይሄ ጥያቄ ጋር ምንድነው እዚህ ጋር ኒውስ that is news takes takes singular verb ምንድነው ሲንጉላር ቨርብ የሚመስለው ማለት ነው። ከወሰደ ኤን አር ቢ ዌር ሲ ኢዝ ዲ ሃቭ ቢን ምንድን ማን ይሆናል ማለት ነው መሳችን ሲ ኢዝ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ question number 24 he succeeded blank solving the problem and at B in C on D with in succeeded take that is a preposition in he succeeded in solving the problem B is the correct answer. Question number 25. The teacher along with the students blank attending the seminar and R B where C is D have. The teacher along with the students attending the seminar R where is have. What is your answer? ምንድነው እዚህ ጋር ደግሞ the use of along with የሚለውን እንትን ለማሳየት ነው የቀረበው ማለት ነው። along with የሚለው ከየትኛው አግሪ የሚያደርገው along with along with does not affect an agreement does not affect agreement that ምንድነው along with does not affect an agreement ስለዚህ the main subject teacher ነው ማለት ነው the main subject the teacher along with the students ነው የሚለው ስለዚህ the main subject the main subject ነው ስለዚህ the teacher along with the students አሁን ለምሳሌ እንደቀደው not only neither nor በመጀመሪያው ጥያቄ the closest ከስቱደንትስ ጋር ነበር አግሪ የሚያደርግ የሚችሉት ስለዚህ ፕሮባብሊ ይወስዱ ነበር ነገር ግን አሁን ምንድነው along with የሚለው does not affect an agreement ምንድነው affect ያደርገው it depend only the main subject ከሜን ሰብጀክቱ ጋር ነው ዲፔንድ ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሜን ሰብጀክቱ ማለት ነው the teacher የሚለው ነው ማለት ነው ይሄኛው ይሄ ፕሉራል ከሆነ ቨርቡ ፕሉራል ይሆናል ይሄኛው ሲንጉላር ከሆነ ደግሞ ሲንጉላር ቨርብ ይወስዳል ማለት ነው ስለዚህ the teacher along with students የሚለው is ይሆናል ማለት ነው the teacher along with the students is attending the seminar ስለዚህ ማለት ነው is ይሆናል ማለት ነው question number 6 I would rather stay home than out which ከሞይ ቤት ብቆይ ይሻለኛል that is choice of preference ነው that's preference and it takes that is simple past tense ነው መጀመሪያ ሌላ ጥያቄ ሰርተን ስለዚህ ማን ይሆናል ማለት ነው I would rather stay home than out going to go went ስለዚህ D went ይሆናል ማለት ነው question number 27 by the time we arrived the movie blank and started B had started C had started D started try what's your answer
አሁን እዚህ ጋር ቴንስ ነው፣ ሲኩዌንስ ኦፍ አን አክሽን ነው። እንግዲህ ቴንስ ምንድነው? የጊዜያት ማለት ነው እና ኢንዲኬት ዘ ኦርደር ኦፍ ዘ አክሽን ዛት ሃፔንስ ኢን ፓስት ፕሬዘንት ኤንድ ኢን ዘ ፊውቸር ነው እና ይሄም ዘ ኦርደር ኦፍ ዘ አክሽን ነው የሚያመለክተው። ያ ማለት እንግዲህ ባይ ዘ ታይም ዊ አራይቭድ በደረስንበት ሰዓት ዘ ሙቪ ምን ሆኖ ነበር? ስታርትድ ነው፣ ሀድ ስታርትድ ነው፣ ሀድ ስታርት ነው። ስለዚህ ምንድነው? ሀድ ስታርትድ ነው። ምክንያቱም ይሄ ምንድነው? ሲምፕል ፓስት ነው። ሲምፕል ፓስት ቴንስ ነው። ሲምፕል ፓስት ነው። ስለዚህ ከሲምፕል ፓስት ዘ ኢሪል አክሽን የሆነው ማለት ነው ፓስት ፐርፌክት ቴንስ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚገባው ምንድነው? ፓስት ፐርፌክት ቴንስ ፓስት ፐርፌክት ቴንስ ዚ ፈርስት አክሽን ማለት ነው። ይሄኛው ምንድነው? ዘ ፈርስት አክሽን የመጀመሪያው ድርጊት ማለት ነው። ዘ ፈርስት አክሽን። ይሄ ምንድነው ደግሞ? ሲምፕል ፓስት ቴንስ ሰከንድ አክሽን ነው። ዛት ኢዝ ሰከንድ አክሽን። ይሄኛው ፈርስት አክሽን ወይም ዘ ኢሪል አክሽን ብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ስለዚህ በዘ ታይም ዊ አራይቭድ ዘ ሙቪ ሃድ ስታርትድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሲ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። Question number 28. No one knows where the missing and no one knows where the missing document is, are, was, has. Zero answer. Put your answer. So no one knows where the missing documents is. ስለዚህ ዶክመንቶች አንድም ሰው ዶክመንቶች የት እንዳለ አንድ የሚያውቅ ሰው የለም ማለት ነው። ስለዚህ ምንድናቸው ዶክመንቶች? that's plural ነው። so it takes a plural verb, so br ይሆናል ማለት ነው። no one knows where the missing documents። so እዚህ ጋር ሪፈር እናደርግ ምንድነው? ዶክመንትስ ነው። ዶክመንት ደግሞ plural verb ነው። so the plural subject noun takes the plural verb. so documents is a plural noun, it takes a plural verb that is are. so B is the correct answer. Question number 29. The principal insisted that the student blank pencil is, was, be, pink. What's your answer? ሶ እዚህ ጋር ናት። ኢንሲስት ልክ ቅድም ሪኳየር የሚለው እንዳየ ነው። ቴክስ ዛት ኢዝ ቴክስ ሰብጀክቲቭ ኦር ኢት ቴክስ ዛት ኢዝ ቤዘር ቴክስ ቤዘር ሶ ቢ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። Question number 30 and final. Had I been informed earlier I blank differently? Acted, would act, would have acted, did, would have acted. A and comment are also in comment your answer, okay? Comment your answer. Comment your answer. Okay. Had I been informed earlier, I blank differently. Acted, would act, would have acted, did, will act. ስለዚህ ይህንን ኮሜንት አድርጉ ማለት ነው። ጥያቄ በራሳችሁ ሰርታችሁ ኮሜንት ላይ መልሳችሁን አስቀምጡ ማለት ነው። ኤ ወይም ቢ ወይም ሲ ወይም ዲ ብላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ይህ ቻናል የተለያዩ የእንግሊዝኛ፣ የማትስ፣ የፊዚክስ እና የኬሚስትሪ ጥያቄዎች ስላሉ እነዚህ ጥያቄዎችም እናንተ ለኢንትራንስ ኤግዛም፣ ለፋይናል ኤግዛም፣ ለሚድ ኤግዛም ኢቨን ዳይቹስ ያዘጋጃችኋል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን ላይክ አድርጉ እያልኩኝ ተሰናበትኳችሁ። መልካም እድል።